رب اشرح لي صدري I hope you're doing well in this lockdown. I know it's hard and moving. Especially when it's so super gloomy like today. We're gonna share karakia. It's gonna we'll have a karakia Māori and a karakia Arapi. I hope this will help you throughout this lockdown. Te taua mai I runga, te taua mai I raro, te taua mai I roto, te taua mai I waho. Kia taua ai te Māori tū, te Māori ora, ki te katoa, haumi e, hui e, tai ki e. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بك بعظمتك أن أغتال من تحتي. All